partije Jugoslavije iz Donje Gorevnice. Šićević, zemljoradnik i član komunističkog Skoja iz Kulinovaca. Boračke organizacije Vičete. Smo danas ovdje. Izvoli Bove. Evo danas smo u Ostri, spomen kompleksu Hrabrima. Spomenik je posvećen palim borcima Čačanskog partizanskog odreda koji je ovde 5. marta 1943. godine u neravnopravnoj bitci sa četnicima i nedićevcima izgubio skoro polovinu svog ljudstva. Naime, na Vuksanovića štali gde su borci došli u zoru i bivakovali u toku dana, poginulo je 14 boraca obnovljenog partizanskog odreda, 11 je ostalo živo, od toga 3 su bila ranjena. Hoće li sloboda umeti da peva kao što su sužni? U znak sjećanja na taj događaj koji se ovde zbio u toj ratnoj godini, ovde je podignut spomenik tim poginulim borcima. Rad je akademskog vajara Miodraga Živkovića i mi svake godine ispred Savez boraca Čačka i ovog mesta, kao i okolnih mesta, dolazimo ovde, polažemo vence, sećamo se tih palih boraca, pročitamo poneki insert iz te vrlo krvave bitke i tako ćemo raditi dok bude ova naša organizacija imala snage da sve to iznese. Vladan Šićević, zemljoradnik i član Skoja iz Kulinovaca, Milan Paunović, zemljoradnik i član borca Gvozdena Goce Tripkovića. Molimo da malo paže. Svetozar Ćećo Babović, radnik i član Komunističke partije iz Trnave, Vukadin su pokušavali na sve načine da se probiju iz obruča, ali ih je neprijatelj. Ovde na ovom mestu je ovaj ambijent narušen izgradnjom pravoslavne crkve bez dozvole i bilo kakve uređene dokumentacije. Mi sad se trudimo da zajedno sa opštinskom, odnosno gradskom vlašću definišemo ovaj prostor onako kako to dolikuje i da se uredi sve ovo, zajedno je spomenik i crkva i da bude od opšte koristi građanima, jer ovde je jedan izuzetno lep prostor sa koga se pruža vidik i do Čačka, do Kraljeva, na ova okolna brda, a značajan je po ovom događaju koji se zbio te daleke 43. godine. Neću, ti se ponovi. Obavestio četnike u Donjoj Gorevnici i Nedićev štab u Preljini,